Please welcome our officials for this match, the match chairman, the referee, and the judge. Buyursın vekiller, başvekil Pavel Jerohin, emin Sergey Afonin, umum emin Sergey Tak. Ladies and gentlemen, please welcome our athletes. Turgulları karşılayalım. Wearing blue, representing Turkmenistan. Gol ışıklı, Türkeşgenli Ayazov, Turkmenistan. Wearing green, representing Tajikistan. Yeşil ışıklı, İbadullah Allah Vertizadı, Tacikistan. Чем еще ты творил? Без оценки, без оценки. Все. Давай нас.
ele geçirilen tutuluşun medal koşuşta barasına başlayar. Please welcome the medalists. Medal kazanan yengçilerimizi karşılayalım. The medals will be presented by Tasabek Ikramov, Member of Parliament of the Kyrgyz Republic. Medalları Cenab Tazabek İkramov, Kırgızistan Respublikasının meclisinin deputatı koşuyor. Bronze medal representing Uzbekistan. Birinci medala münasip olan Abdurrahim Habibullayev, Özbekistan. Bronze medalist representing Tajikistan. Birinci medala münasip olan Mevsut Sufiyev, Tacikistan. Silver medalist representing Tajikistan. Gümüş medala münasip olan İbadullah Ali Berdizade, Tacikistan. Gold medalist representing Turkmenistan. Altın medala münasip olan Terkeşeli Ayazov, Türkmenistan. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Turkmenistan.